Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Uyu munsi noneho nabazaniye ikintu bita ibihaza. Ibihaza nibyo tugiye kuvugaho kuri uyu munsi, dusigasira amagara yacu kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze gukomera neza. Abakigera kuri ica no bwa mbere mwakora subscribe, mugakora like, mugakora na comment, mugakora na share. Niba mubona ibintu tubagezaho bibashimishije kugira ngo dukomeze tubagezeho n'ibindi bintu muri rusange. Hanyuma rero bakunzi bacu twanya ngo tubabwire ku kintu twiganira ku bintu byitwa ibihaza. Ibihaza bikomoka muri Amerika, birimo amoko menshi. Ibihaza bituma inkari zisohoka neza. Inzuzi z'ibihaza zivura inzoka ya teniye bakunze kwita igihuka. Izo nzuzi zishobora gufasha abazahajwe n'indwara z'abana. Zibuza inzoka ya teniya gufatisha umutwe wayo kumara. Ku munsi umwana ahabwa garama hagati ya 200 na 400 y'inzuzi. Naho umuntu mukuru ni garama 400 kugera kuri 700. Zikaribwa mu byiciro bitatu. Uko bazikoresha rero ushobora kwirenza amasaha 2 hagati y'inshuro 2 zikurikiranye, hanyuma hagakoreshwa amavuta y'ibibonobono bita amagaja, mu rundi rurimi bayita l'huile d'olive, atuma ujya mu bwiherero neza. Iyo bitagize icyo bitanga, icyo gipimo kirongerwa kigakoreshwa bundi bushya. Igihaza ni ingirakamaro ku barwaye umutima, ku barwaye impyiko zibyimbisha. Ni ukubikoresha bakatagura ibiro hagati ya 1 n'igice n'ibiro 2. Gucanira buhoro buhoro kugeza bihwanye bikabura usukume, bashyizemo amata make. Byose bikaribwa mu gihe cy'umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo tuzagira igihe tubibereke live, tubereke uburyo ki bikorwa, hanyuma umuntu akabasha kubikonsoma bikagira umubiri w'akamaro. Ikindi kandi inzuzi z'ibihaza zigira imyunyungugu myinshi inyuranye nka sodium, potassium, magnesium, calcium, phosphore na sulfure. Hakabamo vitamine A zigera unit ku 3400. Hakabamo iyo bita vitamine B1 yitwa thiamine. Hakabamo B2 yitwa riboflavine. Hakabamo vitamine PP yitwa acide nicotinique. Hakabamo vitamine C yitwa acide ascorbique. Hakabamo B3 yitwa acide pantotenique. Hakabamo B5 yitwa niacine. Hakabamo vitamine B6 yitwa pyridoxine na vitamine E yitwa tocopherol. Umuhanga mu by'imiti pharmacologue witwa G. Klein yahishuye ko mu nzuzi habamo za acide amine zifasha umwijima gutunganya umwuka witwa ammoniac. Ibihaza batetse mu buryo bita purée de courge binombye byonyine bituma inkari zigenda neza mu nzira yazo, kubera ko bifite umunyu wa sodium muke n'uwa potassium mwinshi na vitamine PP. Abarwaye prostate ikabyimba bibagirira akamaro. Bifasha umubiri kwisukura, byohereza imyanda hanze. Bitegetswe kuribwa ku muntu ufite umutima n'impyiko bikora n'imbaraga nkeya igihe bari gufata indi miti. Ni ugukatagura ibihaza hafi ibiro hagati ya 1.5 na 2.5, bakabitekana n'amata kugeza ubwo bihwanye bikaba urusukume rukomeye. Nabibasobanuriye ahabanza.
hanyuma iyo pire ukayikoresha. Inzuzi z'ibihaza kandi zikora imyanda mu mwijima. Ni ukuvuga ngo uramutse ufite nk'ikibazo cy'umwijima hanyuma ugakoresha za nzuzi z'ibihaza, ni ukuvuga ngo byoza umwijima. Niba harimo nk'ibintu by'ibinure bigenda bigabanuka bitewe n'iki. Murumva yuko inzuzi z'ibihaza zifite akamaro kanini cyane, kubera ko nta ngaruka mbi zishobora gutera. Ushobora no kuzikoresha ku bwinshi mu kuvura inzoka ya teniya. Ni ngombwa kuzitegurana n'isupu y'imbuto za prune batetse hashira amasaha 2, bakongeramo ibiyiko 2 by'amagashi. Ibyo byahamijwe n'abashakashatsi b'abaganga kabuhariwe benshi, abo bita dogiteri specialist. Ushaka kumenya byinshi kuri ibyo wasoma igitabo bita The Plant pour votre santé kuri page yacyo ya 69 kugera kuri 70. Nawe ukabasha kwirebera ibyo tuba tubabwira. Ntabwo ari ibihimbano, ni ibintu tuba twasomye twabikuye ku bashakashatsi batandukanye. Ku rupapuro rwaho rw'icyo gitabo rwa 303 batubwira ko ku bana barwaye indwara zandura n'izindi ndwara zose bafite intege nke cyane wabatabaza inzuzi. Ni ugusekura garama 40 kugera kuri 60 uzivanzemo n'isukari bingana. Kubimuha mu gitondo nta kindi yariye, ukabimuhana n'imbuto nkeya. Tuvuge wenda urugero nk'amatunda, zitekanywe n'isukari n'utuzi duke. Nyuma y'amasaha 2-5 ukamuha ibiyiko 2 by'amagashi. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, buri munsi twifuza yuko mwagira ubuzima bwiza, mukagira amagara meza, mugasa neza, mugatekereza neza. Niyo mpamvu dukomeje kubashakashakira ibintu byiza kandi biboneka mu buzima bwa buri munsi bitanagoye kubibona, ko buri umwe wese ashobora kugerageza akaba yabikoresha aramutse yitayeho ku buzima bwe kugira amagara meza. Nicyo tubifuriza Isaro Life TV. Bakunzi bacu rero, reka tube ducumbikiye aha, tuzongera tubagezeho n'ibindi bishyashya mu minsi iri imbere. Mwumva ibintu byacu ari byiza, mwasharinga n'abandi bakabasha kubimenya, mugakora like, mugashyiraho na comment ku bindi bintu mwakwifuza ko tubashakashakira tukabibereka. Nicyo gituma natwe duhora dushakashaka bitewe n'ibyifuzo byanyu kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu byiza bituma ubuzima bugenda neza. Murakoze, naho ubutaha.